ese aza kugurisha inka yiwabo kugira ngo bishyure ideni. Ni umukene ari kumubona. Badi muhaye tarnore. Ibihumbi 3 by'inyungu ubwo ni 6 bari bafashe karamberi. Kana gisere po Pushpa. Ewana muranyishyuye. Umva se ko tukwishyuye. Twebwe ukabutaratwishyura. Yaje kwishyura wa muntu ejo bateje abantu. Naunta kadama intanu uglan. Ejo waduteje igiturage cyose ukibwira ko twakwambuye. None ndakwishyuye. Sibyo? Rero bwira igiturage cyose ko twakwishyuye. Nuko baduteje nibyo koko buri umuntu hari igihe ushobora gutinda kumwishyura akagenda akaguteza abantu bose akavuga ngo waramwambuye. Ariko wazamwishyura buko ntafata umwanya ngo yongere ajye kuzenguruka muri babantu yaguteje avuge ngo none wamwishyuye. Uwo muntu ugomba kumwambura mpaka banje akavuga ko ugiye kumwishyura. Nimba yaraguteje abantu. Sasa uyu musore yaraje yishyura ikigoryi. Ejo duteje igiturage cyose ngo twarakwambuye. None ozenguruka mu bantu bose wabwiye. Pushpa dute kurtuda. Ko twakwaambuye unababwire ko twakwishyuye. Mva muze. Ubwiye urugo rumwe kandi ejo wagira ngo isoko ryari ryateranye hari abantu amajana. Umva. Bose urazenguruka. Hari abantu bagera ku 120. Charapati, Munemana, iyo ni imiryango yose ugomba kuzenguruka uyibwira ko twakwishyuye nkuko babwiye ngo twarakwambuye wa kigoryi. Tuzenguruka ugenda ubwire abantu waduteje ngo twarakwambuye urugo ku rundi. Umva. Kondoro kupa Pushpa yanyishyuye ideni ryose yarandimwe tujye no kurundi rugo abo waduteje bose ngo twarakwambuye. Umva mbabwire ideni Pushpa yarinyishyuye tugenda ubwire n'abandi waduteje ngo twarakwambuye. Umva mujye no kureba abagiye ku kibuga cy'indege Dubai mu babwire ejo bagiye barakwereka mu gitondo bari abasore bose n'abashomeri baje ku ndege. Uyu nawe ni umukene n'ugire ngo ningagari n'umutinde nawabyukira ku ndege aje guhiga ibiceri. Idi legal umva ngo hari akazi kabonetse ngo katemewe n'amategeko ariko ngo bakwishyura igihumbi cyawe cya kindi gitaha. Igihumbi gitaha. Aha. Murara arabyumva. Igihumbi gitaha.